ke le soainga le loloko nga le kupolo sanganga. Le whaeongo le akinganga. O le aka moronga ngafa I safaka. O ke moa I whakurou. I le kupua ma le malae I whaa. Kuronga. Alawa fionga I le peleskenge o le konfrenisi. Ale kale sia me kukisi Samoa maku ngui fafo lau susunga faulalo leti paanga fape foi le peles keng sili o le konfrenisi ale auso fe alfangi lau susunga fia le lei leti paanga lau susunga I le faila kusi au le konfrenisi fape foi le faila kusi au le konfrenisi ale auso fe alfangi le paia I le ngofa sea o kai o singoki al konfrenisi kamba ki nga malolo o e nga bua I malai le fea mo nga luenga le kua paia la foi nga luenga kofi ale kua ka ngange le afio komiki kumau le paia o usu fongo kai kasi filfilia o ngai kausanga Samoa ua poko poko I le so o Samoa e mosei I onga papa ma o ngao ai kiu I onga whaalupenga o le fisili o a ia whaalupenga sa kupua sa malia koa o le kangaloa o le kongu mai pea o le lilo mai ava e kiu whangongo singa ai kumua ma pule I kuau ma la kaua a inga I le kai ma le vaa o fonki a whai o ke a whenga I le moku o salaia Ie nga au kasi iai le moku Ie nga maapu kasi iai le moku Ie nga whaleanga fulu iai le moku e kausi e kama mākukua o le kui mangua ma on kawhai e kausi e kōkō o le whaleula pai o leo whainga luenga le kua o e leo wa whaavae iai Samoa o pai ngā o sa ngā ma whainga ka awa o Samoa ao inga kafa le malama I saua o ngā kangia lea o angalenga o le so ma ko ke wha kulou ngalava e fia umi se kala I le so e ma ko ke uska I le wha kongu o leo wa umanga whanga leo le langi a wale kua malonga ang leo waka ko vesila fa iai I fonga angei a ua musa fia ai le sanga lala pe upo e masingi ai le kungo mga kulea pa i o le kua o le ngu aku pa i le au whainga luenga pa i o Samoa ka oko o le au fueloroa o lo la kou makafa i oi lea a o le so o le viinga ma le whaafikai le kua le ua maua lunga ai lo kako waso o whapea leo sa mako whaamkalanga whaia le leo le komiki kumau ma fufonga anga o makua ia o le singoki le fionga I le lisea whapea foi pele skengi o le au so whea alfangi sunga ia tau mawhai ma ngā omi komiki whaia leo whainga luenga ai kai ngangi le whainga malanga mai au kilangi sau ai au kilangi maku Mako ke whawhelo ai e kwai. Swafa mangu malo lo kako ali faola. Malo le soifu maua. Malo le langi mamba, malo le kau, malo le fulau. Via le kua I longanga le lei. Mo le aku le nganga whawhikai. O le singoki. Kusa malo mako vala au dia. I le ngei asu. O ainga mangaku. O le au kou filfiria o kilangi I maku. I e whaima masiofo I le ngei asu.
Ma ko whape aku e pe on sa ngoa le li fo mai le kai au sola. Le nganga kumu le whawhikai. Ha ua ma ko whape aku whakasi. Mar kupulanga lea. Pa ia ele kong whinngisi. O la ko pule lea ma la ko whalua. O le ale ngalo i loko kupulanga ia wa le lumanga. O le kalesia. Ngau ma leo sa mako kala i le so. A pe lea. Alo maia. O lea kau mu whaiaku, tau mu whai mga au. Ma le singoki au kilangi maku. E lau waku se kau ma whakanga whale nganga i le so. Ma lou whaalalo, whaafikai. Alau whaafikai na se aale. Tau whailo nei whiawhi whaafikai i alo ia i o whaiva.
sauni na lo le tapena. Se pati la poa le kalesia, malo waftai tapena. Noti mai au kinani matou. Silvia le kalesia, le tatu tapiano, o le telenga ya seumanu Simon. Peda. Ta fai. Ya, sta sfogalo le kalesia o Silvia le de taleni. Alo waftai, matangofia le tapenanga. Lewa mahaya le makopes. So si kau mo fakanga wai amaka ise. Nga o nga fa ngofo ma li ai. O ngi sile koru kau. Le malu lu o le kau kongo ia ma le vela. Samoa. E kasianga o le kau mafanga. O le masinga lingei. O le koe kau mafa ale konferenisi ale kalesia me kokisi. O le ua kako kuku i le ngase o le singano. A ua langa foi le kai o awanga. O manongi le vao. O mo monga le kai. A wa le koe kau mafa le konferenisi.
o le fesili o ai ia fuai o le akua lava e onga le koe kaumafa. Ia lau maia, tau maau ala i tau mafutanga tutoe o le mei aso.
Ona makule I tō songa matalanga I le fua, se ia tālia le whaaki te ito marama. E rasi nuku tātou te whaarupe ai le atua o tātou tāpua ia. Wao ia lama le marama o ina esi. A he lei ngā fuafua atu le marama I le fuafua. E ao le ātau mawhai atu I le sinoti au kilani mātu e whaamatala ai le whaamoe ua tātou whaamatuli. Le manu lau ti o le whaamoe o le asu whanau o le konferenisi le tau sapa. Le I ngalo I atu oe le li I lo atu. Le ngalo ea I atu tātou le malama sa whaina au whangiutu mātu whangiutu le kāmalama pa le konferenisi. Ea wa atoa le ono se polo tau sanga o le konferenisi. E ka le sia me to tisio sa moa e le tupu fua le malama ua tā sapi ai. Na amata mea lava le atua e ala I lona wheta lai mai lana fōwhanga. Ia malama. Na to I lalo le urua I tangata I whaasusonga le te Apollo. Ma ua maui le ora le malama ona ole ansa. E ta iana. E le I tuulafo ina e le atuala na fuafona. E ona iai nge sa whaatutua ma avea ma taita. O e sa kau ave le malama e peo e loka. Noa I le taime le lolo, o ako a ama, o isa ako mai a koko, e be o Mose sa ia tai le nuo Israelu mai ai ko pito. Sa tōwhia whamasino e be o Yosua, te ora kitiona, te o le taime o Samuel. Sofia perfecta pe una tan Isaia o Esera se yo o Yamala. Awina fo I tangata e pe o Ioane le papatiso. E ona moli mau le profeto Isaia. Pauta, o te awina atu lau sa vali e momo atu I o luma.
Ma te teu alo wala. O le leo le ua alanga le pao. Nā teu ia o tau le anga o le li. Ia whaasa sa o nālo. O lo iai le tasi. O ia lea. Na o whai atu ai. O lo muli mai a tea o le sili a tea. O wao ia. Na mua ia tea. Na o vaia ma o moli mau. O ia lava lea. Le alo le tu. O Yesu o le malamalama. O Yesu o le malamalama. O ia mai le amatanga.
O au nei, o le malama lama o le lalolanga. O le muli muli mai ate. E le savali o ia I le pouli. Ai ate ia le malama lama o le ola. O le nei, ina watu ia o tau, e whai nu umalava maso. Ma papatiso atu I le suafa tama, ma le atali, ma le angang paia. Pa au ta foi, o te ia te o tau yaso umalawa. E o lava I le ngata anga o le lalolanga. Amen. Lo sa pena va ftai mo tau ringa mate mo fie. E tele soifua na whano ona o le tali tonu ma le whātuatua I le malamalama o Keriso. Ai ei fo I nisi na I longa lo la tūtula I mai ona o le tali tonu lava ma le whātuatua I le malamalama le. E pei ona I ai si ona wasele. O lona tula I mai ma lona tali tonunga I le malamalama o Keriso na ia whapea ne ai. O le lalolangi. O la ue kālesia lea. Le kālesia e. O le mea sili ua ia te I tātou le tu. Nganga pai ai. Pai ai a lea mamala malama. E whaelo ai lo mamalu. I tulu inga o le lalolanga.
penanga matamofie. Tau o mai le malama o le tala le lei le masa Pasifika. E pei ona moli mai e misionare Wesleyana. Le ana tau nuu mai le motu o tonga. E o tua mafi o ifo e rau mali ma oni ki he loto oho takai. La
Mai se pati la poa ba alo ba dai ta penanga ma te kofie o tau I whanua e tala lele sa taua sa mai le mamao le o tau nui tui ngao le larangi nei e malama lama le tuana ta I taiala ua talia e ona tangata o atu motu o Samoana ua whangai e tia o roto ua pia pia ua tali I manuia e whawhetai leli I masanga via e tai au ko e umautu angiangi e tua le ua e tali manuia ia I po mai langi au ai e le wesiliana o vato tuona li liwai o roto me le totisi mai no ne tona ua momori e whaona o tofia nei o a o e pai ma feso soani I le garuela a mataki a la lafana e le pai o Sampai me uma maloto o malie I fa atu tua I le tua I lona mata no fie
he mafutanga ai usi tai I le tofina ai usi tai I le tofina usi tai I le tofina. Ua tuua le lotu e siriana sa moe pe o se la fuma moe ua le aiso latu taitana. O la ngona o le whaanonoa ma le tula fo ina ua o I loto maanganga o tangata. Eita, ele I tula fo ia e le atua o na tangata. Na ave lava sa vali e kalesia ma e na tu mau la tu loto I le tua mai sango. Mo se feso soa. O le nau ta inga lawa I le malama na whai mata I te tama e ala I le lotu e siriana. Le malama ua sua malia ina ua tofo mai loa e kalesia mao na tangata whaatutua. Pawhetai le konferenisi Australia I le talia o le tausanga. Na toi au mai e le misionari a Mr. Iseni Manisi e toi whaau au le ngana. O ina, na toi ngā fua ia tole mana. Na toi whakula le la mempa na tau au ina mawai. Ua tupu le ngā ruenga ma avea masinota. Se ia o mai le tasi iwa o mwhaa. Na aloa ia I le tuto tasi o le konferenisia e kalesia metotisia sana. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I declare the opening of the Samoa Methodist Conference, dated on the 14th of July, 1964. mana tua le lua afe lua furu. Ua le usu lau konfernisi le kānesi ai. E le ngalo fo le lua afe lua tasi. Ina ua le a usi no te se furu mai fafo. A ua le a toa no fo lau fono usu le konfernisi.
ngaina lau folaunga fa konferenisi. Talu le mai a o le COVID-19. Talu fai. Talu fa le kalesia. E tangi le loto. Ina wala ngona le leo rama. Mai ngapele wa fano ya wale atoa fo ile faitau le kalesia sale I te ala vale nei po ta mamao fo I se faitau e toi fo I mai ia inga ma toi va ai le kalesia pele nga fo la wata o le alofa o le tua. Yesu e o oe o le tautaisingi. Wa e tautai le malanga le kalesia. I le atoanga o le ono se fukutausanga o lana conference. Tautai oe I le malanga I lo ainga.